John Wick chapter 2 ana sei ki taw hitin thu sim hi chapter 1 ki chaina achun ki pan a hi in inavet che diu zongin chat a umin anavenai lo hoding a anoya hi description a chapter 1 link ki koi a hi in hi cha chu inavet thei u a hi John Wick chun vigo le aloi ho atha zo achun car khatna hi hal thaya ahung thayen amasanga gari neu thlai kha chu atatnin hi chi gari neu tolpa sakhawa a passport ho chu alado in a hi chu in black thil ki zo namun garage mun khar hi akimun hi che garage chu Ibrahim Tereso ki tipa a hi Ibrahim Tereso hi Vigo u a hi in chapter 1 a Vigo Japan John Wick car anagu chu ama koma hi a hi Ibrahim chun ai assistant pa kom achun John Wick in a ui chaphu ala a hitan to hi a car hall a hi chimun a hi hungding a hi atin John Wick tha ha dan le agim nei dan jong a seipin John Wick hin mi athana ding in hemle thal choi se angai poi akoma thil a hi lole pencil khat jing azong athanom za zat athat the atin a hi hetia Abraham le a assistant pa akheu hlon pe na chun John Wick jong gare sung ahung sung tan security ho cho aban nei chan athanin Abraham na room sung achun a loot in room sung a ju chu glass ni a asung in glass khat chu Abraham a pe in akom achun I want peace ken cham nakadeje atin a hile Abraham chun nang ho tabang in ipiti chamna na nei thei diu ham atin a hi John Wick in jong agari ahin ki tol in ahung po do tan in athun achun gari sunga azilim akoi chu alado in avetle masanga azito ana khom lai ho agel do in insung alunin a hile insung achun chapter 1 a akichaya uicha ana kila apen chun ananga azing in a hi azing in John Wick chu a uicha to polanga akichim thon in a hile Aurelio ahung in John Wick in jong agari chu sim sa ding in Aurelio chu ape in a hi chu in John Wick chun a leitola alai do boxung achun aman cha ho chu anung koi lut ki nin alai do namun mama achun avui ki ta na hi zan in John Wick kot ahin ki kiu in aman jong kot agahong in a hile masanga aloi phata Sentino ki tipa chu anahita na hi insung achun aki holim thon in a hile Sentino chun John Wick koma ke thil khat nei bol pe angai tai atin a hile John Wick chun ken hi cha thil chu ka bol ta poi kanga tai ati phanin Sentino enjong asakhawa thi tum khat ahin lado in hi chi hin he nam blood marker a hi masanga nang ke nei na pe in kachunga promise na bol chu na su bu hlit ding a hi atin a hi he thei khat chu hi che blood marker hi ama ho mafia sunga dinga kitep na sang pen le thupi pena agelo a hi in koi hi jong le hi che blood marker hi akipi over a hi le promise ki bol tina a hi in aki promise now to asu bu hlit te diu a hi hi che asei zo achun Sentino jong John Wick ina kun ahung po do in ahung po do achun grenade launcher khana hi John Wick in chu akap za atan a hi le John Wick in a I cha azilim ho jong me akagam tan a hi wang in John Wick le a ui cha chu ima ati hlon pon a hi chu in John Wick jong aloi pa hotel continental nei pa Winston ki tipa chu ki mu piding in a che in aloi pa Winston kom achun Sentino thilbol le thil dan ho chu a sei pe in a hi le Winston chun Sentino kiti ama ho to bang mi kom achun blood marker chun nana pi loading a hi in nana pi a hitan to hi chin lang Sentino chun ipi a bol sa num ham chi chu ga bol in lang na bol chai le Sentino chu that jong le chun ima a boina a umpoi ati pe ta na hi chu in John Wick jong Sentino ki mu pi ding in a che in Sentino ko ma chun ipi nei bol sa num ham atin adong in a hi le Sentino chun mafia adinga alen pen high table a hi sit som le ni a in hi chi sit som le ni la achun sit khat hi ong a hi in kapan athi masanga ke epilowa ka unu api je a ke ka chan theina dinga ka unu na tha ding a hi atitan a hi chu phanin John Wick jong bank khat na he achi in bank sunga box khat na chun suit ho ala do in akivan in sum them khat to aki choijin Roma Sentino unu that ding in achi ta na hi he thei khat chu mafia na mun zo se a hin Continental Hotel khat hi che ji a hi in hi je chun Roma Continental khat na hin John Wick jong thlungding in Continental nei pa Julius kitipa cho akimu pin a hi chule John Wick hi ache na mun zo se a hi koima a hello a umpon za jong aja thei hle ovin masanga anakit vo pi aloi phata ngin ana hi ji ovin a hi hitabang chun Julius hin John Wick hi retire a hi anazan a hi wang in ipikina ipibola hungkit ham a hepon amanjong adong in a hi le John Wick chun
ka thil bol lo khat a in hi chi chu balding a hung ka hi atin a hi John Wick jong aloi ho ki thopi na in a thil bol na ding building blueprint alado ovin hoita a khul dil na anei tawin a hi chule tailor mun khatna achi in suit hoita a ki khuisa in mancha hoita ta a ki cho in hi chi a thil bol na ding building mun chu a zon ta na hi hi chi ni achun building sung achun party thupi ta ana in John Wick jong hi chi building sung lut na ding tunnel khatna chun a lut in tunnel sung achun mancha hi amun muna hi khat na hi aki koi pe in hi chu in Sentino unu Ziana jong ki sildinga bathroom a lut in hi le hi chi bathroom sung achun John Wick to ki to hlan ta na hi Ziana chun John Wick amu achun a thil bol got a hepa in aman jong John Wick koma nang hi kaloi phata a ka gel a hi atin a hi le John Wick in jong tu chana hi ken jong nang hi kaloi phata a ka gel a hi wanga bol lo thailo a hi je a ka hung a hi atin a hi le Ziana in jong ke ei thadinga hin sol chu koi ham hi je be chu nei sei pi in atin a hi le John Wick in jong koi madang a hi poi na naw pa Sentino a hi atin a hi chu pha nin Ziana in jong chem khat na hi a khut a art nin a thiding in bathtub sung achun a ki jamtan a hi le bathtub sung chu thisan a dim jing tan John Wick in jong ipidinga hita hin ham atin adong in a hi le Ziana chun tu chana ka thil bol hi ka doi dan ta ka bol a hi in ka thi jong le ka doi dan ta ka thi ding a hi atin a hi John Wick in jong aganai phejin a hi le Ziana chun tu a ka din mun hi nazi Helena chu hi le ipi na tidem atin adong in a hi le John Wick in ima seiman nai lo in Ziana chu athi pai tan a hi chu in John Wick in jong Ziana chu athi te nai ti he na ding in alu achun thal khat ve aka min polanga a hin po do in a hi le polang achun Ziana security te la a kese kiti pa to chun akito hlon tan amani jong thakana aki kap to hlon in a hi le bulletproof akivan gel hlon a hi je achun akitong khlon pon hichika achun John Wick chu a hin jam do in a hi le security ho chun a hin del pe ovin nasata a aki kap to ovin a hi John Wick chu polang a hin pot pha nin kese kiti pa chun gari a atta nin amani chu nasata a akidel hlon tan Continental Hotel sung chan akidel hlon tan a hi le Continental Hotel sunga kina akinel imacha bol thailo a hi je achun amani jong mun khatna hi ato khom hlon in drinks adon hlon in aki ho hlon in hi chi achun John Wick chun kese koma Sentino chu blood marker ka pi je a thalo thailo a hi je a unu chu ka tha a hi atin a hi le kese chun kaloi phata Ziana na tha a hi in ken jong nang ka tha te ding a hi atin a hi langkhana Sentino chun news khat ana so do in koi hi jong le John Wick that chu 7 million ki peding a hi atin a hi le mi ho chun sumdoi na je a John Wick chu thate agotawin a hi le John Wick adinga agal mi chu atam the jing tan a hi chu in John Wick in jong hotel akon ahung po do in a hi le achi na jo se achun sumdoi je a ama tha ding chu akiwa tapon train sunga alu nin a hi le kese kiti pa to chun akito ki hlontan ama ni jong ha ta akidel hlon in a hi le hi cha achun John Wick in kese op phangta achu chem asut pe in kese ko machun hi chi chem hi tua hi sat do hi in hospital a chenlang hospital a sat do in aji chu tua hi na sa do a hi le nang na thi ding a hi atin adal hlatan a hi John Wick chu achi na jo se achun ama tha ding in anung zui a umjing in adel le a umjing in a hi le ama jong alil hle tan beggar khut do khat kom achun gold coins apin hi chi khut do pa kom achun ama kom a nei poison atin a hi hichi khut do pa chun John Wick thadinga anung hinjui ho hindel ho chu ana that gam tan a hi chu in thusim achum ahung in John Wick chu ahin khang do in a hi le akito kha na maha ho chu hoita bendes a anakitom in munchum khana hi ama ana tan a hi chule heading kha chu John Wick in khut do pa koma ama koma nei poison ati pa chu koi madang hilo a barraking kitipa hi a hi chu in John Wick chun barraking koma panpina athum in a hi le barraking chu anom pon John Wick koma chun nang tha na ding a hi 7 million award a hi in to a hi nang ka tha a 7 million ka kila the a hi atin a hi le John Wick chun na mel malin pen chu Sentino a hi in to a hi Sentino hi high table a to na khana hi to ding a hi tan hi cha hi ahin towa a hi le ama sa pena nang ahin bol cha ding a hi je chun nano ma a hi le ken Sentino hi ka that theje atin a hi chu in barraking in jong John Wick chu in sung khana a puizin thal khat apin John Wick ko ma chun hi chi thal chang hi chang khana krol khat man a hi in thal chang na man sa za chu asuma nei pi ding a hi atin chule
tua hi Sentino hi museum khatna a ume atin John Wick chu assaultan ahi John Wick jong museum sung achun ache in Sentino security te to nasata aki kap tun ahi le hichika achun Sentino cho anazam do in ki hinso na ding in Continental Hotel achun anazam lun in Continental Hotel nei pa kom achun John Wick membership ka na ding thu anase in ahi le hichi hotel nei pa chun John Wick in membership ka na ding imacha ball khil anei pon hije chun a membership ke ka thei pon te anati nahi hitia anakyo hlan lai ta achun John Wick jong hotel sung ahin lunin Sentino amumu achun seitam lo in akap lum paijin John Wick jong hotela kon ahin pot do in Sentinon a in ahal thapi in mun lang chu ahin zon ta nahi hichi in mun achun Continental Hotel reception pa hung in John Wick kom achun hotel nei pa Winston in akimu pinome ahin ti nahi azing in John Wick in jong Winston cha aga kimu pin ahile Winston chun kei masang le mi pi masang ta a Sentino chu nakap li a chule hotel rule na su ke ahi in to a he na loi phata hi jongleng keijeng in jong hin hu do zo ta ponge pungka khat na nejin hi chi zo le hin nang that ding a mitam ta hin kon diu ahi atin ahi le John Wick chun koi hi jong le ke ei that ding a hin kon ho kom achun ke hi azam poi hilai mona hi ading zinge ti pe in atin adal thatan ahi hichan ahin John Wick chapter 2 akichai tai